adanya wabah virus corona yaitu atau COVID-19. Oleh karena itu, untuk tahun ini berbeda mekanisnya dengan tahun-tahun yang lalu. Dari Dewan Masjid memberikan kita hewan korban berbentuk artinya masih hidup. Kalau dulu kan kita dikasih matang ya, daging, sekarang masih hidup. Sesuai dengan instruksi pemerintah, intinya adalah untuk menjaga kerumunan. Jadi dibagi dari 3 wilayah, yaitu Ceger, Bendungan, dan Muara Tawar. Jadi masing-masing wilayah kita memotong masing-masing untuk hewan korbannya. Adapun yang didistribusikan kepada kita dari Dewan Masjid yaitu berupa seekor sapi, 3 ekor kambing, dan tambahan dari Majelis Ziyadatul Fadilah sebanyak 2 ekor kambing. Jadi jumlahnya dari Ziyadatul Fadilah sebanyak 3 ekor kambing. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 1 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Perlu saya sampaikan, saya akan bacakan nama-nama atau orang-orang yang telah berkorban pada saat ini, baik korban yang di Masjid Jaminul Anwar ataupun korban di Majelis Ziyadatul Fadilah. Yang pertama, 1 ekor kambing dari Ibu Aminah binti Sarip. Yang kedua, 1 ekor kambing dari Ibu Suryati binti Ermin. Yang ketiga, 1 ekor kambing dari Afad binti bin Arimukti. Yang keempat, 1 ekor kambing dari Ibu Fatimah binti Kamad. Dan yang keenam, 1 ekor kambing dari almarhumah Halimah binti Sitem. Itulah nama-nama pengorban untuk saat ini. Oleh karena itu, marilah sebelum kita mulai acara ini, kita baca suratul Fatihah, yang mana maaf lupa. Mohon maaf untuk yang dari Majelis Ziyadatul Fadilah yaitu Ibu Noki Arisanti binti Haji Sabarinto, dan yang kedua yaitu dari Saudari Fitri Amelia atau IPI Kampung Bendungan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan wabah ini cepat Allah angkat dari muka bumi Indonesia ini, agar kita selalu hidup layak seperti biasa. Dan untuk para korban, mudah-mudahan apa yang sudah didedikasikan untuk hewan korbannya, semoga Allah balas dengan lipatan pahala yang berlipat ganda. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah wa rahmatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Sebelumnya saya tutup. Untuk tim sholawat dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi
الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعا الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعا الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أنفقوا أنصتوا أثابكم الله. واسمعوا 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 أجركم الله. وأطيعوا 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 رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معائد الدين. رب اختم لنا منك بالخير. رب اختم لنا منك بالخير. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
رب اختم لنا منك بالخير ويا أرحم الراحمين ويا أرحم Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'id al-adha 'ibratan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah, serta Allah berikan karunia berupa nikmat sehat wal afiah, sehingga kita bisa berkumpul dan hadir dalam melaksanakan salah satu sunnah muakkadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan karunia kita berupa nikmat-nikmatnya, sehingga perpaduan nikmat tersebutlah kita dapat melaksanakan rutinitas kegiatan kita sehari-hari, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya beliaulah kita semua dapat mengikuti ajaran dan anjuran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pahlawan revolusioner Islam yang telah membawa umatnya, yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmiah, dari alam kebodohan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat mengikuti, menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah, kelak kita dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah yang berbahagia, hari ini kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu kita berada di hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha tidak lain adalah salah satu
peristiwa yang begitu bersejarah buat kita umat Islam. Bicara Idul Adha berkaitan langsung dengan sejarah daripada Nabi Allah Ibrahim beserta putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Memang di antara para nabi ada nabi tetapi Allah berikan karunia berupa kekayaan. Nabi Ibrahim nabi tetapi kaya. Nabi Sulaiman nabi tetapi kaya. Nabi Allah Ibrahim ini pernah berkorban, menyembelih hewan korban 300 ekor onta, 1000 ekor kambing. Sampai-sampai malaikat heran, sampai-sampai manusia seluruhnya kagum dengan keberanian Nabi Allah Ibrahim. Beliau berkorban sebanyak 300 ekor onta, 1000 ekor kambing. Dipuji oleh malaikat, dikagumi oleh manusia, maka timbullah manusiawinya seorang Nabi Allah Ibrahim. Apa yang keluar dari mulut beliau? Jangankan 300 ekor onta, jangankan 1000 ekor kambing, andaikan saja saya punya putra, punya seorang anak, saya akan sembelih anak saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Saat itu Nabi Allah Ibrahim berkata, beliau belum punya keturunan. Singkat cerita, beliau setelah mendapatkan keturunan dari Siti Hajar, yaitu anak sematawayang yang diberi nama Ismail alaihi salam. Tatkala Ismail sedang lucu-lucunya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Nabi Ismail sedang lucu-lucunya, itu datang teguran dari Allah melalui mimpi. Di dalam mimpi Nabi Ibrahim ditegur, ya Ibrahim, uffi binudrika. Ibrahim, bayar nazarmu. Dulu pernah ngomong apa? Jangankan 300 ekor onta, 1000 kambing. Sekarang kau punya putra, laksanakan nazarmu, sembelih Ismail. Ujian begitu besar yang dihadapkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Baru punya keturunan, anak sematawayang, tapi diperintahkan untuk disembelih. Nabi Allah Ibrahim berpikir, berturut-turut ini mimpi. Apa benar ini datangnya dari Allah atau memang benar ini datangnya dari setan? Ternyata benar, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ketika itu Nabi Ibrahim mau tidak mau, dengan keimanan yang begitu besar, dengan kebesaran hatinya yang luar biasa, perintah Allah dijalankan. Tatkala iblis tidak senang melihat orang yang imannya kuat, tatkala itu iblis tidak senang, bahkan benci dengan orang yang imannya kuat. Datanglah iblis kepada Nabi Allah Ibrahim. Apa kata iblis? Ibrahim, jangan kau laksanakan perintah menyembelih anakmu itu, karena Allah nggak senang kalau kamu punya keturunan. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Iblis, ini urusan saya dengan Tuhan saya, urusan saya dengan Allah, nggak bisa kau melarang, minggir. Akhirnya Nabi Ibrahim lulus ujian imannya. Iblis pun nggak tinggal diam. Bapaknya nggak kena, datang dia godain kepada istrinya. Datang nah yang namanya iblis kepada Siti Hajar. Hajar, kamu tahu anakmu mau dikemanain itu Ismail oleh bapaknya, oleh suamimu?
Saya tidak tahu. Anakmu itu mau disembelih. Apa kata Siti Hajar? Mau disembelih? Kok bisa begitu? Itu perintah Allah. Kata siapa? Kata Ibrahim. Apa jawab Siti Hajar? Iblis, kalau memang itu perintah Allah, jangankan anak saya Ismail, saya istrinya siap disembelih juga. Luar biasa keimanan seorang istri Nabi Allah Ibrahim. Enggak kena digoda yang namanya Siti Hajar. Datang iblis menggoda Ismail. Apa kata iblis Ismail? Kamu tahu mau dibawa kemana? Enggak tahu. Kamu itu mau disembelih. Siapa yang nyuruh? Allah. Bapakmu yang menyembelih. Perintah Allah, perintah Allah. Kalau emang itu perintah Allah, kata Nabi Ismail kecil, langsung itu idhab ya lain, pergilah kau terkutuk. Kalau itu perintah Allah, saya termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa keimanan seorang Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan Siti Hajar. Luar biasa. Langsung kemudian iblis mau bicara lagi, langsung Nabi Ismail mengambil kerikil, melemparkan itu yang namanya iblis. Ditimpuklah iblis. Idhab ya lain, pergilah kau terkutuk. Maka terkenalah sekarang menjadi rukun dalam ibadah haji, yaitu melontar zumroh. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan, di masa pandemi, di masa susah ini, semua kita pasti merasakan imbasnya. Imbas dari PPKM, pembatasan perkumpulan yang namanya kerumunan. Ini merupakan salah satu ujian buat kita. Kita dihadapkan zaman yang susah. Maka ketika kita mau berkurban, ketika mau kita mengeluarkan sedikit dari harta yang kita keluarkan untuk orang yang butuh terhadap kita, artinya apa? Kurban merupakan salah satu alternatif. Islam mengajarkan untuk sama-sama saling berbagi. Maka masih ada kesempatan buat diri kita yang berkelebihan harta, yang memang sudah mampu untuk melaksanakan kurban. Mari kita niatkan, mumpung ada kesempatan di hari kedepannya, masih ada hari-hari tasyrik, kita berkorban, memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain. Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang ada di kantong kita, insya Allah yakin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkan yang di kantong kita, akan datang kembali kepada diri kita. Ini makna daripada hari raya Idul Adha, pengorbanannya yang luar biasa Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail. Sampai-sampai ketika itu Nabi Allah Ismail mau dipenggal, mau disembelih, langsunglah malaikat mengirim kambing gibas. Digantikanlah Nabi Ismail dengan kambing gibas, maka diberikanlah keberkahan lagi. Nabi Allah Ibrahim mendapat keturunan, yaitu Nabi Allah Ishak alaihi salam. Artinya tidak ada sesuatu yang rugi ketika kita mau berkorban. Mudah-mudahan kesempatan kita, mumpung masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama merenungi diri kita. Insya Allah niatkan seumur hidup sekali ketika kita mampu untuk melaksanakan kurban. 1 ekor kambing untuk 1 orang, yaitu 1 jiwa. 1 ekor sapi untuk 7 jiwa. Maka dari itu, inilah makna dari Idul Adha. Di kesempatan ini, biasa orang memberikan sedekah di waktu lapang, tetapi kadang orang berpaling sedekah di waktu sempit. Padahal ketika kita waktu yang sempit,
tempat yang sempit, suasana yang sempit, dalam keadaan susah, kita berikan sedikit harta kita untuk saling berbagi. Insya Allah dengan kita berbagi, kita akan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat kepada Tuhanmu, maka hendaklah kalian berkurban. Orang yang berkurban tidak akan mendapatkan kerugian, tetapi diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita punya harta yang lebih, diberikan oleh Allah keluasan rizki, tidak memberikan kurban. Rasul bilang, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki kelapangan harta tetapi tidak menyembelih kurban, janganlah kau mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Jangan sampai kita dijauhkan dari golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang berkorban dijamin oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh sahabat Sulaiman ibnu Yazid Al-Ka'bi dari Hisham ibnu Urwah dari Siti Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amal yang lebih disukai oleh Allah di hari raya Idul Kurban ini selain ia mengeluarkan darah hewan kurban. Sesungguhnya kelak di hari kiamat, hewan kurban yang benar-benar datang kepadanya, apa yang datang? Berupa tanduk, kuku, dan bulu-bulunya serta darahnya yang benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum jatuh ke tanah, maka berbahagialah buat orang-orang yang melaksanakan kurban. Janji Allah, janji Rasulullah tidak pernah dipungkiri. Mudah-mudahan ini salah satu masukan, nasihat buat saya pribadi dan buat kita semua, kita dapat mengamalkan bukan hanya di bulan hari raya Idul Adha ini, tapi di hari-hari berikutnya ketika kita berkeluasan rizki, bantu mereka, doa-doa mereka, anak-anak yatim, doa orang-orang jompo, doa orang-orang yang lemah, kaum mustadafin langsung menembus syaras, didengar oleh Allah dan insya Allah diijabah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi inspirasi buat saya pribadi dan buat kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih sehat walafiat. Allah berikan kita semua kekuatan, kesabaran dalam menjalankan hidup. Insya Allah dengan doa-doa kita semua di hari yang penuh kemuliaan ini, di bulan yang mulia ini, doa-doa kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga, tetangga, saudara, dan seluruh kaum muslimin, muslimat yang sekarang teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang sedang dilanda musibah, diberikan oleh Allah penyakit. Insya Allah doa-doa kita semua agar mereka yang diberikan musibah berupa penyakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, dan insya Allah doa-doa kita menajat kepada Allah agar wabah corona ini senantiasa cepat hilang di negeri kita, dan insya Allah kita kembali hidup normal kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا للمرحومين والمرحومات في هذه الجماعة وخصوصا للمرحومين والمرحومات في هذه القرية. اللهم افتح أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon maaf lahir batin dari kami. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. الله أكبر والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله به سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله به سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وكرم الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة إلهي يا كريم أنت الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر لك الملك ولك الرضا بك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل واصل وتقبل الثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ونزلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا ومعلمنا وجيراننا علينا ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وأسألنا إليه وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أهل الأرض والسماوات خصوصا المرحومين والمرحومات من هذه الجماعة خصوصا المرحومين والمرحومات من هذه القرية اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اجعلهم حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار وفكاكا له من النار اللهم انزل رحمة والنور والبحر
كذا والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك مالك رب غفور اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم أنزل الرحمن والمغفرة شفاعته عليهم وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم جنة مع الآباء والأولياء والأمهات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وهزوم الوباء والقرون وموت الفجأة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله sehat محمد صلى الله sehat عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على وعلى آله wasahbihi. Kepada para panitia penyembelihan hewan korban diharapkan setelah salin makan sarapan langsung kumpul kembali, kita akan eksekusi memotong hewan korban. Yang ayo foto-foto dulu, foto sini, woi sini dulu ada foto nih bareng-bareng nih, ayo foto. Yang motoin mana yang motoin? Geged. Lagi kin lu kin motor, jeung geged ono, ketahuan mukanya.
malam. Oh, keren ya. Bukan miringnya fotonya. Makan. Mabi. Bisa jadi. Itu emang yang dibagi tuh soal body shop duluan. Nih orang malam ngasih tuh. Itu cuma ngasih doang. Oh lo. Yang mau bantuin semuanya ntar pada bawa alat-alat sajam, senjata tajam. Itu bantuin lah Om. Gulung ini tuh bantuin lah, lu yang foto-foto doang itu ganti ambal. Wah, ega, gede doang badan, nyale capung. Itu dia bisa moto itu. Ayo Kak Ud, siapa namanya? Demang itu. Bluetooth mode. Ngomong mulu Pak lu.